Korang tahu tak, Ultimate Royale dah buka dah geng. 19 bulan 1 2026. So, kalau season sebelum ni korang dah capai crown, korang jangan risau, korang boleh main. Begitu juga dengan member korang. Kalau diorang dah capai crown season lepas, diorang pun boleh join korang main sekali. Yang lagi best, dekat 3 match yang pertama, Miramar ataupun Sanhok, kita akan dapat bonus point geng sebanyak 10 point. Tak kisahlah korang tusun ke, korang menang, korang tetap akan dapat 10 point geng. Yang paling best pun, kita ada rating protection geng untuk 2 match. So kalau korang tusun lah, kita tak doakan korang tusun. Tapi kalau seandainya kata korang tusun, korang jangan risau sebab korang ada protection rating, okay? Dan kita ada map Sanhok geng. Map Sanhok ni memang lah 50% je ya point dia kita dapat. Tapi kalau kita dapat map ni banyak kali, kita boleh farm point geng. Sebab apa? Map dia laju. So korang jangan risau. Yang penting korang kena main berhati-hati, okay? Korang kena pandai lah. So korang tunggu apa lagi? Jomlah main Ultimate Royale bersama kawan korang, okay? Let's go!